related to disaster and disaster risk reduction management, and how the people, including our government, is addressing disasters, climate change and climate justice, is devolution of powers. Kasi keng Local Government Code of 1991, makakabit siya yung devolution of powers. Dismayado la ring mapilang local chief executives uling anggaman kanungeni pamurin mi papatupad ding devolution of power ang mandato ning Mandanas Garcia ruling king Korte Suprema. Iting pisyag da king 75th executive meeting ning League of Cities of the Philippines amerapat king Clark Pampanga kapilan pamo. Teguna ng Batangas Governor Hermelando Mandanas sa July 25 may sabing pamitipon. Imandana sing primary petitioner ning Meging Supreme Court ruling amika decentralization king national government. Hindi naintindihan, as I mentioned earlier. I mean, it's the only thing that would blind that is really they couldn't see that we could do our work better than them. Only the work that were devolved. And that's why they're keeping the money because they think they could do it better. And they're trying to do it. But you could see the effect. Agpang karingaliwang tinagon, sinabi dang maulaga kanong maging klaro ang posisyon ng karelang liga, dikil king pisasabyang iti. Precisely kung bakit meron tayong League of Cities of the Philippines, LMPs and our other LGU functionaries and organizations. Sila na dapat na mag-voice out noon. Kasama na kami doon na dialogue na lang yun. Naniniwala po ako na pagka yan ay naupuan ng isang maayos, magkakaintindihan po. Sa lalong madaling panahon, time is of the essence. Ang kalaban po natin dito ay panahon. Sayang ang oras. Dapat po upuan yan at maibigay na sa taong bayan. Ika ing may cover keng League of Cities of the Philippines, ayal benda ka, ayal ben kaya naman itang metong kareng officers ng League of Cities mag-grant. He was really ranting, ne? Sasabyana ing kayang sentimiento, kapilan malyari ing devolution of power sana. Talk about it, Paolo. May invite yung speaker, yung mismong petitioner na ning Mandanas Garcia ruling na ni Supreme Court. At ketang pamanisplika na, nung muna targetan na chison, itang nanula rin makokompromisong serbisyo at itang EPA madidevolve karelang pondo. Kasi kapamuna ra, balino yung sinabi ng batas, dapat may biyan na rin kapangyarihan ng autonomy da rin ng LGU, may biyan na karela. Mupit at makokompromise tamo ngayon kayong kasalungsuhan. Ikaintindihan mo nga ng Batangas Governor Mandanas kakining LCP Mayor Kai Raman. Angay, iramay ang president. Yes. Iramay ang president in League of Cities of the Philippines, and he is a mayor of Cebu City. Cebu City. Yakoy ko naman naintindihan nga na. Tewari na. Atsuka mo naman ketang pupunta ka Malacanang, baka nga pipisabihan nyo yan, na. Ali, hanggang mo naman ako, mangutang ko kasi yung executive secretary ng ining Presidente Ferdinand Marcos sana, yung ponenti nga na. At ganang yan, ako rin ako naman naintindihan mo tayo madidevolving power. Kasi kabalan bala... Nano specifically kano, itang power apine to nanda na ma-devolve, are they talking specifically about funds o atin talagang makakabit ketang local government code na kapangyarihan da ring LGU na hanggang yan makakoncentrate ken central government? Meto nga particular na meging topic that is on itang kaya specialized health fund lalam na ning universal healthcare kasi nakala ring balen kay mabiluga bansa na limitado mo talaga budget at naman mo rugo makapagpatala ka do hospital lang po makapami medicine ka rening masakit data lulus-lus la pa mo may nilabakan ita rugong miyasikaswan la nung ma-devolve taga na itang fund dagul la pondo at ma-institutionalize ya itang departamento na kailangan na nung sakaling at nalakakatok ba si kanino man mupin yung problema Chison kempaniman man ng mga Secretary Herbosa nang mintaya mo naman kaya bening First Lady anya pinre-review mi kasi ating problema nga na itang makwaltang balen ibeme kay itang maragula pondo nga na anya tatalan niya pa i-hold niya pa
mo ben ing argumento da rening ke liga mo LCP nune kinagunta mo naman kaya ni ay League of Province makanda mo naman ning paniman-man da o pisa sabihin yung budget kadagol na budgeting ay PhilHealth o te yapining front load da may pondo ketang kay universal healthcare o te bibigay kami nga anong problema kay katan technicality sa chi ultola bisa sabihin na digitalization, makanano lang may proseso reta at reta sinuspendida pang hospital at ay makapami pondo. So, kay malagwa sabi, itang proseso na, bayo ya mibiya ka rening memalen, iya talaga ing problemado. Anya, Actually, metong karetang, although malambat na ng sinabing Presidente Duterte, ketang kayang itang tungkol ketang devolution of power na sinabi na almost all the required devolution transition plans of the LGUs are done to fully prepare them for optimal devolution. The necessary technical and financial assistance is being extended to our local government sana. Pero, in DILG, manya adyang extension na itang full devolution, itang ausan ng to optimize itang kapangyarihan da ring LGU. In mismong DILG manya adyang sapat na oras ang gapayatan 2027 mumuna 1 year itang transition plan nga usan da. May kayang atlo. Wow. Pati yan. Metong yung karing lalawen, dakalya facets kasi hindi may aliwang sektor, karetang services ng gobyerno. Pero in general, ito potang lawen sasabihan the time ng President Duterte nilwalini. Anyang Marso at yung tamong balitang nilwal kay CLTV News, President Marcos sinabi na pag-aralan din pasibayo. So, kumbaga, aliwalas tan itang previous administration na po yung present administration. May itong karetang sinight anyang Mika League of Cities Convention, Mayor Duterte ay intindihan President Duterte ay intindihan uling may debat siya kayong local government. Malambat siyang maging mayor. Malambat siyang mayor. Aliwaya Aliwaya ka ng appreciation ng President Marcos uling ing panibatan from senator kay presidente makanyan so pero maging governor yan naman pero itapin sasabihan mas nung lokal ka mas balo na kanong galo President Duterte deng mayor balo iting binanggit na ka rin kaya ng LCP meeting yeah at yung sasabihan ng DILG itang capability actually, dakal na yung capacity building, kagawanan ng DILG. Actually, sobra seminar, ulit-ulit na mo. Ulit-ulit na mo yung kakaseminar o temongan ko ng banwa-banwa, mag-seminar lang ang deng barangay captain, deng mayor, deng konsihal, alam patugot seminar. Neng kaya sabi dapin, ulit-ulit na mo itang banwa-banwa, the same seminar. Bala mo, ala na lang, kumbaga, mesagad na lang yung kakaseminar, and yet itang output apaintunan, dareng memalen, masyadong akakit. At suya talaga kayang political culture. Yung kaya katamong sistema is really also contributing a lot kayang makanya na, ang popang, Diyos ko, makanano yung gawan mo nung we are governed by dynasties, political dynasties. Ating yaring kasing role yan Kening ausan tamong devolution, dening dynasties sa rene. Kasi renin dynasties, pag dynasty, ating mayor karela, ating konsihal karela, ating barangay captain karela, kay ba't ating governor karela, ating vice governor karela. Makanya la rin dynasties Kay ba't ating lang representative mo naman king Congress. King Congress yung gagawa king batas, di ba? So, itang dynamic sa can really also affect itang nung makanano yung pupulay ing politika. Pero, ining devolution of power ay hindi mo naman neng kay masanting yung devolution of power potang dening memalen active la. Talagang active la, meaning ela tatakot mag-participate itang maging vocal la. Kaya mo kasi pag sinabi mong people's participation, mag-participate la only to the extent na bala mo mag-agree la mo kayong gagawa na ning makaluklok.
bala mo makanita itang neng kay maging rubber stamp la naman. Bala mo makanita on the one hand naman potang halimbawa makaluklok masyadong open ketang participation dareng memalen ang popay itang critical participation or collaboration da. Ang gamong primerong magkonsulta, potang kay kanita later on, aline magkonsulta. Kasi king devolution, importante yung people's participation, itang people empowerment. That is very important king local government. Atin mo naman detang malamba de pampagaralan, nanti mo nung bayo yung mayor, makanya. Mekad, itang mo muna ng term pag-aralan pa O tano mong may sambot ya ken tutuki. O itang tutuki bayo na naman. O pag-aralan na naman. Atin naman na quick learners naman o fast learners, saguli abalo de. Pero governance is very complex. I've been there, I know. Itang 18 hours na kamagobra king ini panyabyan niyang kalaraman itang 18 hours. Kimbagay naman ako akong biyasang magobrang siya 8 hours mo yung aldon Pero yung buri ko sabihan, giyang kinarirme pa, itang binye mo na nga ning ega-naga ng oras, I think ka pa mo rin ali ay address, karempi sasabihan. Kaya tutukita ang episode, mag-invite mo talagang mayors, ang popang DILG and the private sector to really talk about devolution. I think a roundtable discussion on devolution is important. Wari sabi ko naman kaya kayo i-follow through talangan detang lintok and SONA. Not only during 2 weeks or a week after the SONA, but all throughout the year because anyway, that can tutukin because SONA na naman and we're supposed to be following nung nanula retang mi deklara ketang SONA. Yeah, tintamon checklist dapat and part of the agenda that we are also following in the newsroom. Pero panauli na mo, kasi akakit ko kulang tanaking oras, panauli na mo, nanula pa retang sabihan mo na controversial na isyong linto ketang LCP. In pakiintindihan da itang timeline. Kasi nung... When you say timeline? In timeline na ng implementation. Kalupa ng mayor, malolos mayor. Mag-agree lang kita 2027 na ng DILG o alila? Alila mag-agree although, nga kasabi ko, mapilan na pa mo ng pillars na ng Ang sabi ng Benhar Abalos, Secretary Benhar. Kaya paniman-mana, mayap ka nung sakali taga ng panigaralan da pa mo. So, itang malino kanining talokyan tamo, itang itang bibiling resolution karela. Kasi, da buring malyari na tatalukila mo kung naano ta sinabi ng suspension, o tanong king stretch na ning termino ng Bongbong Marcos, pilimi niya mag-suspend, batas siya kanuitan. So, ilagat ang course of legal action, burida pa sana, na mirasketang final and executory niya kasi tachi Batas ni. O batas ni. Nano pang gawan mi nga na. So kami panaligan mi itan tipong mi ka negosasyon pa si Bayo. Kasi minaburitan tipong nung nanin pamanisplay kayo, itong halimbawa din, tayawari katang niya, itang ratang maragula irrigation system. IBM-wari katang makasako pamalating munisipyo, wala naman mo taong eksperto ka rin, baka nitang milipat siya. Kaya nga, kaya yung pamanisplay ka naman mo yung DBM, wari, ka Kaila, press-con la. Pero, rening Chukeliga, era buring tanggapan makanita mo. Kasi, nung atin yung political will, at ini maluat min yung paglaban, itang autonomiya la talaga rening LGU, uling kaming frontliner, balo mi makananula rin pamangailangan na rin may malembe. So, iting pepasyagdang impormasyon kaya katamo, Chi, panigurado, ilaban niya nung kapilan niya taga na itang full implementation and devolution of power. Ito yung malino karatang. Okay, gisa ng taang oras. Anyway naman, natin tapan tutukin At pasalamat ko kaya kayo at dakal ko abalo kaya kayo. Iting kasantinganan nining gagawan tamo ngayon kayong programa. Itang apisabihan tamo nung nano itang akakit nyo, daramdaman nyo. Sasabihan da kaya kayo. At we witness yun talaga. Kaya kayong pamag-cover. Of course, ika,
bistat man ka masyadong makalwal, dadalan lang ang kaya kariyang balita. And you also are able to investigate further and do fact-checking in your place. So, at this point in time, pasalamatan tala po rin kaya katamong kayan tabi, rin panemanal be kaya katamong paparetang magka-interes kaya katamong discussion. Salamat po kaya kayo kaya pamagtutok yu, kaya bawaling chismis. Abayan nyo kami, karen tutukita mo pang pamagsuri at pamaglino, karen mani mo ng balita king Labuad, Kapampangan at Central Luzon. And kahit sabihan tamo mo naman, national and international, so walang problema. Pasibayo, ako po yung kaya kayong Talasuyoy, Sonia P. Soto, at in pusong Makabalan.